Ni athoni bakwa ndietwendera Jesu Kristo ingukethia antu bonde baba mbene kinya bau bagutuma message be rugongo ndietwendera Jesu Kristo thimu yetu no kuona ikeba na kwithikira bikebwa buru boturaga na kwithikira na keba bikebwa buru bi umekeri ugwe ndietwendera Jesu Kristo kinya mwekuru wako inkumukethia arara gitembene nentu nantegete tugita kanisene ibwega reka turombera ukiro nandi nikenda tukorwo tutoro mwathani Murungu ndietwendera Jesu baba umwega ithe wa kigongwana kyathiri inkwija mbere yothe bwakuru kirona ni mwathani gwitia kirundu wako mutheru muthamaki wa inya na weru bwako bombani gatigatine gakwa na muntegeri ndene rietwa Jesu Kristo kimubango jona ru mwathani Murungu kire weru TV mwene inya Murungu ingugukira no gutia rietwa ni Jesu wa Nazareti Murungu inkomenya kweba inyekirite tororere kumenyithia mwathani kwebagite inyathiri njoba kwebagite inya toro mutheru wa Israeli hendero kirona ndi muthamaki wa inya ndira mbejete kwarirute toruru reka mwathani Murungu utonye kiribo tore warikena kumbira ate kwithikira na keba bikebwa burubi umekira antu baku na ndi Murungu ngugukeria inento nwejete kubyebya nwejete kubinyagarania nwejete kubokeria rietwa Yesu Kristo muthamaki wenya ndaromba gwitikana ucokia nkaro amen munthikeria wa Weru TV ni yukuria Isaya 35 kwambiria mustari jwa ina na nkathira mustari jwa 10 ndene rietwa Yesu Kristo ugeta Jerusalem hau wetete gutirima na mwathani Murungu kithimene kya moyo jwa mana harua hau wetete gutirima na mwathani wetete ke muthenjeri waku wetete ke bishop waku wetete ke reverend waku wetete ke mutumiri waku wetete ke father waku wetete hau wetete kuwa ruteto na harua yeji nkwendo kutharima wekinya kuma gwaku eto kibanga bangaga ndene yukura Isaia 35 kamustari kena Biblia kauga atiri ireni bare nkoro ingwa watere geteninya boga kireni atere Murungu eneje tagutwathiri amwe na ireira Murungu akeja kubonokia ireni babe nkoro ingwau basoke bagetenya nento kwebo bakareta na kugwa kwebo bakarana kuona jakabakinyete muthia kwebo bonete jakabatekare umbana kwebo bonete jakatekare okera ogeria burabote gukira njawaria wakara jakorumana waga inyegwe tantorene anto bagokera migambo ogeria kumaro kaiwandoni koro ya kunegwa ete endero kero narua mande koja rugatere kero Isaia era niba ubenkoro ingwau basoke bagetenya nento Murungu nejeta gotwathire hamwe nereire awe okare wa mundikeria okare wa muntegeri okare wa mwendo wakwa eteko makanimbye gokagira etyo makanina atabagete etyo makanine gamareko bogiterete ende ochumbe bungwa bwana rwa ne atere kebana kwithikera bikebwa no karete withikerete no karete onogi mantu takebwa rokyo narua mustari wetano jokauga atere ende uniro metho ja mutumumu takaminsoragwa na matoja itaigwa na matoja itaigwa takunoroe ende unire metho ja itumumu takaminsorwa na matoja itaigwa ja sokeja kuno keja mbere kwigwa na tamwathani Murungu akuba kweho bategaga na metho ja mwiri ende metho ne ja kirundu ja tanga no minchoka matoja akwije igwa muntu akiaria inento no kombigwa na aru ankiaria ende matoja kirundu kwe mantu ja taigwa na aru iro nkwenda gokwera tre metho ja kirundu ja kuja kaminsorwa okamberia kuona mantero tonaga okamberia gokinyira birota kinyagira kweweru bukeja ndegoro ne kirundu ikwethera bare bathwa nkorosha kodua bakeja gokerwa antu kwena arwa bara batoraga na koinyereka bakaretero weru bamwathani metho ja kirundu ja karuoka okamberia kuona bioneki bya koraja kethera nurari okinya mwiso ochoka waga weregero metho ja kirundu ja yoge mugundu kethera no kore igagwa na mato endi okaona ja kante to itekare kinyanira mato ja kirundu ja koingara ende narwa eje kwena mulaika oroke ja tonye ndeneku aminsori arugore metho jaku asoke arugore nyamato ja kirundu thegoro ne kirundu okanora thegoro ne kirundu ogokerwa thegoro ne kirundu okatherema kinya kera no inyekirete gefeseko kana mukari ne jo wethere no twekete okoinyereka mwanka thegoro kirundune kwageta kune kanga maromba ja tweka ja korema kinya kwina korora ina kwenama kinya jarora the nyombe Murungu ja twakothua
nento kwena koinyereka kwa mantoni andegoro ekerundu ende ntuko ya narua nde kwera tere montegeri na ninge mondhikerio Ero TV kwena korugurwa kwa mato kwena korugurwa kwa mato kwena korugurwa kwa medho ikendo kona mbele dene rieto la Yesu Kristo. Sema amen. Maandiko inasema hivi, mstari wa 3 kauga na nĩrĩo muntu ũrĩa kĩthua akathũngathũngũthaga ta nkorongo na nĩ kwĩthĩrwo bũrĩ ĩgaciciba ithima bia rũci na ithima bia rũci bikonũra Rwanda. Haleluya. na norĩo nĩrĩo ithua bikathũngathũngũtha ta nkorongo na atĩa nkwenda gũkwĩra te wonje bamwĩrĩ nkwarĩria te kũthua gwa gwĩtana magũrũ ndĩgũrũ ne kĩrundune kwĩna ũthua bũrĩo kana kwĩna wonje bũrĩo kwĩna ũtatima bũrĩo kwĩna kwĩnainũka kũrĩo hĩndĩ ntuko ya narua ũkacoka gĩtainya ambĩria safari njerũ ikwĩthĩra ũtĩthua kaĩrĩ ine ntũmĩbiria riuga atĩrĩ bionje na ithua bikathũngathũngũtha tega kionje kĩrĩa gĩtaga gĩkurĩtie gĩkĩrombaga mbeca kĩrũngamĩte gĩkathũngathũngũtha tukwena rwi nkwenda gũkwĩra kwĩna wonje bũgaitwo ndeneku kwĩna wonje bũkathirwa kwĩna ũthua bũkebwa ine ntũkĩrundwa Mwathani Mũrungu na kũrũkĩrĩte Kĩwero TV kenda gũkinyĩra wĩnja gwaku ũgĩta Jerusalemu ya Mwathani baba nejĩte kĩrĩgwa nandĩ ikwĩthana ũrarĩ awonje ũrarĩ na kũremerwa nja gwaku ũrĩiwa jako tĩmĩkara otega muntu ũkona mũtũri-inĩ thĩna otega inyonjo ũkona jawori na thĩna otega mwana ũkaigua stress bobo nĩ wonje bwa nkoro bobo nĩ wonje bwa maũntũ jange ja wĩthĩre hĩndĩ ntuko ya narua kĩonje gĩkathũngathũngũtha maandĩko jakauga na mamu bakaina rwĩmbo. Mamu nĩ muntu ũrĩa ũtĩaragia nĩ kwĩthĩra rũmĩirwo itoi antũ babeiyo tũbirito kana ũrĩ inya ũtĩaragia buru maandĩko jakauga kaina ringambisa muntu ũtaria ambĩrĩtie kwina na kĩthũngathũngũthaga tukwenarwo nĩwagĩte gweta waga inya yuga njeku waga yuga ntũrene ũkarija muntu ũrĩa ũtĩaragia na ntũwaria na ũrĩ ithĩna tetũikagarũrwo igakĩmwa ũgacoka ũkaunĩkanga nkoro hĩndĩ ntuko ya narua ndendo kwĩra kĩeba ũgĩkebwa buru kĩeba na kwĩthikĩra bikebwa buru montegeri ũkaraga nthĩgũrũ ũkathũgania ũgekĩra njara kĩreru ũkambĩria gũtarania mantu wĩtaranagia gũtarania kĩu kĩeba gĩa nkoro ũcoka wĩthikĩra ta muntu ũtuĩkĩte ũmũkuĩre hĩndĩ ntuko ya narua Mwathani akebia buru. Sema amen. Rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo wa Nazarethi tatũnyini ndongirwo kĩona mũthikĩria na thĩra ĩrĩ mũthanga jũrĩa jũkengaga na ĩrĩa igatũrĩka iria rĩa rũci na thĩ ĩrĩa ĩrĩ ngarũni ikagĩta ithima bia rũci thaithĩria gũntũ kũrĩa gũtona rũci na arĩa gũtũraga kũmagarĩte thĩgũrũ mũthanga jũmũmo thĩgũrũ ĩrĩa yũmagari mwanke atũkanga igatũrĩka ithima bia rũci ta ntumbori ĩkauma kĩthima kĩa rũci na ntũinwa ntũ batũra bakĩote rũci Mũrungu agatũra rũci ntumbori Mũrungu agatũra rũci Rwanda Mũrungu atũra ithima Marsabit Mwathani atũra ithima bia rũci bia mbere gũciciba ndenda gũkwĩra atĩrĩ kinya kĩra ngũkwangerekano ntumbori na Marsabit na gwa Rwanda ndenda gũkwĩra nkoro yaku nĩ ĩromeri mantũ yakaraja gũntũ gũkũmo korwo eku nĩ ĩromeri mantũ o ntũ bũkĩja igwaku ntũ bũkiumĩra no nkoro eku bũtirima bũkĩja no ũgwa bũkwĩthĩria mũrimo jweja jwakorokera hau tũmagamba tũkĩja tũtũ maũntũ yakiumĩra igwa ciong'ania hĩndĩ na andũ ũkarĩte ja Rwanda korwo eku nĩ inyĩrĩkĩte ndenda gũkwĩra ntu kwenarua kwĩna kĩthima gĩa kĩtharimo kĩrĩa gĩgatũrĩka ndeneku kwĩna kĩthima gĩkĩerũ kĩrĩa gĩkanyontora mĩgongo gĩgatũrĩka gwaku ĩtĩkũmakanya ũrĩa baugaga ĩtĩũmakanya ũbokũnyũkia
ende ujumbe ni kwama visima ya maji vikaumira njeku ithima vya roje Montegeri vigatoleka gwaku yetwenera Jesu Kristo kerundwa mwathani Mulungu inkwigwa agintethia gukinyeria gukwira hau omeri gukaumaga rukonto bobotho hau omeri gukorogwa hau oremeri ukombana bobotekareka bukathitheka birio tionaga bikaoneka na ntoba kwethera atere kebie keba gekebwa buru keba na kwithikera bikebwa biumekeleogwe na ria bikebwa biumekelegwe hau orare Rwanda hau orare ya muntu tegusora hau orare ya kote kwithoganeria inkwenda gukwira ntu kwenarwa mwathani Mulungu na kwene Jesu na kuraitheretie baba na gukumenya no kugete nyoteta kanisene na ntonkoro ni agetenya ango kwereria na mpwe wete Jerusalemu ya mwathani na ntokethima gigatoleka au omeri manto gigatoleka dene Jerusalemu wetaga baba na gweteretio kwena mugamba jo komera nkwere muraika na gweterete au omeri akworoerie chawo cyokareka jathitheke kwebeta kanisene bajetwe na pange bakinya kanisene wete kwiwa kanisa bakaraome na ntoba manto daraja leo tukwena rwinkwena gokwera ngotoma kerundu mwathani iguru riaku kote karogo karaga kaire dene rietura Jesu Kristo ne kwethura kiaba na kwithikira bikebwa torone bwaku bikebwa kerehogwe bikebwa ndene yaku bikebwa iguru riaku bikebwa iguru ria njeku bikebwa iguru ria nabaku bikebwa inyami undene bikebwa kura wetagira bikebwa keza rotirimanagasho bikebwa kebira byonde bithitheka magundune Jehova na kuraitheretia narwa iguru ire thuganetie mantu amathongi iguru ire kuthuganiretie jamera urare okuona ugukothira urare okwigiteregama urare ogukinya mwiso urare okuona oti utethio tukwena rwinkwena gukwera okera withare ikwethera nande tukwenarwa nio baba kuthuganiretie bingu imekufikiria mema bingu imekufikiria mazuri amuka siku ya leo na uende kanisani hata kama ulikuwa umefika mwisho ukasema leo ueni hautoki mahali ulipo utaka kwa nyumba tu ukiwa unaangalia TV inkwenda gukwera narwa wete kanisene ikwethera kieba na kwithikira bikwegwa keleogwe koragete inya mwendwa koragete weregero koragitete gamba ende ntuko ya narwa keta inyenchero nentomande koyarugatere keteni inyenchero nandene inye ubombane keta kombana narwa mantone za kujone keta kombana rokiro narwa keta kombana ntukweje narwa keta kombana modhenyo narwa katika jina la Yesu. Oh my God, baba na kwigerweke yao mwathani arogotoria wabigetwo no gimanto wonete mwana tawethina wotegete wona ya tiombe karenge kwamba kwethenyana baku baitonyirenya gikosi getebui hoigitare ondoka iga wanto bakiaria ndio tana mugwata yetwenera Jesu wa Nazareti inkwaria kothauka iguru riaku inkwaria kothauka iguru otoro bwaku na kieba na kwithikira byebwe iguru riaku otora gothuganagia mukoro nagwe mukoro otora thuganagia mwekoro nagwe mukoro na mwekoro bathugania niana inomba kate mama inantoba mwekoro mutano we Jesu naru na byekeba na kwithikira iguru riaku ntuko ya narwa etekomakanega mareko bakogiterete nwekeri nyamanto jamainge wotoraga na marando ukakobithwa mbeso kanenkerwa wena weregero bakuona ntwana ochoka kuria egitare akinyara kuria otionete okalemero inyi kuria kaire ogatwe gwicithero ro kwete mbesa tukwena rwinkwenda gukwira bamukira break through ekombana hawore magero kombane otetwa kunenkagero ore magucokia no te abakoyokaia byaira inentontu kwenarwa bibilia riuga Rwanda roha sisi baithima bya roje wotorana magamba wotorana marando no mere twikerundu kya marando na rwandi wagya gutaike kiumekere wona gekurekerie nekenda Jesu agetani nawe ikendo kathirogwa wonaga muntu kauga kametia mbecheire na ntenacio hende ntuko ya narwa mwathani arembera nkwere atele kiabana kwithikira bikebwa omurikana gokagathere okamberia kuria mwathani nkogetete atia hende ntuko ya narwa kiabana kwithikira bikebwa biumekelewe ndene yaku kwena gosisiba kithima karoje utorone bwaku ete
komakania miakero thangikite utoraga na nyonta ya thegoro ria kerunu utionaga moko nyontori utionaga moko gwatinjara utionaga moko igeki utionaga inya moko areria kuboreria hende nkweja kereo gwenarua okorokera wero tv ndenda gokwera rietwa ria Jesu amokera kuthauka gwaku rietwa ria Jesu Nazarethi amokera thiri otoro bwaku nyota yako ikombolewe mahali ambapo imetekwa katika jina la Yesu. Haleluya. Maandiko yakaendelea kuombea atiri excuse me maandiko yakaendelea kuga mustari ujo mugwanja byaragone byambirwa oreke mamone gyasio au akaumanyaki amwe na ndagarago na ithanje byaragone byambirwa oreke mamone gyasio au akaumanyaki amwe na ndagarago na ithanje kuria mbirwa ituraga imamite kuria mbirwa cietago citha hone kuga atia wethagira uri guntu tiumba kuona utethio uri antu inya gugata twotikio kiringithikia uri antu are kinya gwacu wambie tiumba kumo hindi mwathani Murungu ariuga atiri hau imamone byambirwa nyakie kaumo kenda byakura bikoneka nyakie kaumo kenda gicitho gikabua nyakie kaumo kenda there yonekana nyakie kaumo kenda inya ya mwathani yonekana tukwia narwete komakanya ike mamone gire koweki thegorone ya kerundu igwe nkwareria ogwateka wemberwa hende mwathani ariuga atiri ni mamone byambirwa ikwethera aria mbirwa imamaga kwethagira kure igokathira itiona gento cieto chwa kuraja igacoka imamone inento bya kura biketha biri imamone byambirwa ukethera kwena kwejagwa muno na ikamenyekana no ikaraga hende ikaraga wonto kura komo wonto gwa makurungu ja maiga nawe no ikaraga kana metenera mekoro mbero igatonya gekurungune no tegento ya kura kere kou ekamama gakumothenya otukwegeta gochwa kuraja yacoka gekurungune tukwena rwin kwenda gokwera neka okuinyekenu imantu tore mbero iragerete na thiri igachware gacida aragotegento kiumba gweta gochuo etekonekane monthikeria na rwin kwenda gokwera kemamone gyaku ekaumanya kiendongi nyompewe kuore ekauma byakora byakora kinyageni etekomakane obagwetara etekomakane obokojokia etekomakane obokodoganeria etekomakane obakwonara hende ontobungwa ikuga atiri kemamone kiamerwa kekaumanyaki na ndagarago. Haleluya. Hau otegento keja gosuwa kionerekia mwathani akebya kebana kwithikira yumekere ogwaburu inantono ageta weregero inanto ibakoragete nkoro inanto ibakoinyeretia amantu nanto ibaretete biugo bya midangiko nanto ibagotwerete marietwa nanto ibakobandikete jara bakwenda hende mwathani aremera nkwere nyakie kauma na ukwona ogotemba kumagento kokauma gento gekiega jekwe kauma mutongeria jekwe kauma muntu mwega jekwe kauma mugambi orenkuma jekwe kauma muthomi othamana tukoya naru ibonete waku muthia ibonete muthia jwaku ochoka wageta kwine inoka nento bora bagocieterete andu hende tukoya narua kogwaku kungwa ni oterio bokauma ni oterio bantu bokauma mwathani nejete kerehowe Murungu nejete gukuthaura kiabana kwithikira bikebwe iguru ria uturo bwaku kiabana kwithikira bikebwe biumekere ogwa buru itikumakania obagwetaga itikumakania obonete gwaku ikwotheri hinde Biblia kena kwate mustai wenana na ningi antu au akageta njira ya itomoi na mwirigo nayo igetagwa wacha nirundie na ninge antu au akageta njira ya itomoi na mwirigo nayo igetagwa njira ya utheru na antu baria batheru batikorokirokirayo na bia bitekoro angaratania kukairi. Haleluya. Na ningi antu haleluya akageta njira ya itomoi na mwirigo. Haleluya. Mwathani akageta njira ya itomoi Murungu akageta njira ugageta njira hau urageta weregero baba nareteta weregero na yegeta gwa njira entheru baragwetaga muntu mathina bagatua gweta mndos barakuonete ore wotheri
bakauga Murungu nakorikanite, bakamberia gukwira kwena Murungu, bakamberia gukwira kwena Jehova. Pengine nuraiza kwa device myanya bakwira ninte kiraja hamwe hamuntu achieta etaira ende atokwira ina achieta etaira nande ntuko ya narwa jenda gukwira kwena Mwathani ora wejeta gutema njira yetomoi ora antu ainyekene antogotare na webero antogotare aweregero antogotare arwaria antogotare na thini ende ntuko ya narwa jenda gukwira kieba na kwithikira bikebwa buru nento njira yetomoi igatemwa ogwo kaina rwembo rwa Saburi ukambira gucokera Murungu nkatho nora inyekeru imerimo nora inyekeru imathina orethia ng'ombe gaikuthira warima munda inyegitare mbura mbamenga wekena manthe kanywanthi no nogete inye imunda jwaku no nogete ni ana baku no negete imoturire ende ntuko ya narwa dekwera kieba na kwithikira bikebwa torone bwaku eteko makania nembio yongwa kuona mbele yaku nembi wiroterete wengwa nembio chionerete mbele kieba na kwithikira bikebwa. Sema amen. Tieto la Yesu Kristo bikebwa kieba na kwithikira bikebwa mondikiria kieba na kwithikira bikebwa montigeria werutwithi rokirona rokwena Murungu ono ntomete mbeja gogwekira inya nento nkoro yakunira re kunekanga koro yakunira re kwaga weregero ende kieba na kwithikira bikebwa burubi umekere wowe mu Bibiliya ekera na kugatere nanto bala bate baberu bate koro korokerayo nabya bite koro angalatanya kukaire hantu babatetheri bara bate bamweto jwa kwiba nkwareya bate koro etera Mwathani akolugorera njira bate karo etera Murungu akodhuranira manto jamega bate karo etera baba akodhitheria tomoi nento tomoirete korokero ibia bitikeja komyangalatania anto abatetheri batejero bategekere njira kumogiro nento mande koya gwakinya kwemegiro nande batekare mekinya magoro chao batekare myangalatanya kaire bakagera ya gotonya bakaremwa bakagera ya kweja bakarema gokinya nento Murungu akabarigeria ogwoterera kaire mathina Mwathani akajebia agotemera njira yetomoi hau kurare akoinyekana Mwathani akaramya njira hau gotare na webero Murungu akareta gotorekania no rakinyete mwiso tole muntu atete aketha ruthingo rwa maiga atomba gukorokanya kaire ende Murungu akarogwethia ugakorokera akorokanya ruthingo rwa kegoro ryaku ate baba akarogwethia ate Mwathani akarweneka ruthingo rwa mirimo ruthingo rwa mithangiko ruthingo rwa mathina ruthingo rwa kwaga utoro bubwega ruthingo rwa chwamo kurwa kugorokaga ruthingo rwa chwamo ari kugorokaga rietwane rya Jesu Nazarethi ruthingo rwa kena mwana arwa nento kwa kwethera atere kieba na kwithikira bikebwa buru kieba na kwithikira bikebwa otorete orete atere kaninkari ate atorenerere duketo inyegororera thira nande na bathato oni nonkiriki kwa mami na kinyawengwa na koria na temwaro ko kana temuthako kwa karire ana ate inwo murogere ankwenda gokwera ntu kwena arwa otorete oigambithetie otorete otaranetie manto otorete ochioretie bioria ende ntuko ya narwa denerie tola Jesu Kristo wa Nazarethi kwena gotorekanya kwa mwanya iguru ria otoro bwaku Mwathani agakwebire mithangiko Mwathani agakothirira mathina Mwathani agakothirira mathina igoro nderi bai wala rugongo kanisa nya ngondi wo center na BKK nera ntuba Mwathani Murungu na arwa tegoro negoro tereo na arwa hinya kwera kinyagwa montegeri tukwena arwa tyoyegoro negoro tereo na arwa ogo egento kingi charora kurokere tegoro le rwijo charoro nete manto ya kanyumo le rwijo igane rwi manto ya karaja raideria chamero jantu kwena arwa chara baba kodhurania agasoka kengeria ntwamwe tamokethi wa mwerera jorete terine oregageria kengeria amwe Mwathani kwengeria bila binyagetwe byaku agasoka akothurania tukwena ruo kothuraniwa byama tukwena ruo kothuraniwa itharimo tukwena ruo kothuraniwa mawega tukwena ruo kothuraniwa byama nento Murungu na kwengeria bila byaku byanyagerwe Jehova kengeria amwe rietwanira Jesu Nazarethi ne kwethera mande ko yarugatere miakererero ingige na mpandi na mpara
na maragutia na inginyo mwathani akeja gukuria na nde ibyanyagerwe ibyetere kuraja ibya umerenjarene ciaku kinyango gewekerera thira ende ntuko ya narua Murungu na kothorania amwe tore murio mwere eteri nengageria agacoka akajothorania ajwika amwe agekira chari chene kana nkuniene ageikia nchukune na ruo kothorane rwi mwathani agwekere nchukune yaku ugaruma kaori ugatumagira pole pole nentobirabira nyagetwe baba nejete gugucokeria yetu la Yesu Kristo ne kwethera njira yetu mwine thondeki kiriogwe na ne kwethera kieba na kwithikira bikebwa buru kwithikira na kieba bikebwa buru yetu la Yesu Kristo wa Nazareti mandiko yake na kwatire mustari wa kenda yokambira oju gotenga tonyi ikoroka laku kana nyomo ere andejani goteo ikoroitia na njira yeu kana sione waku haleluya gotenga tonyi ikoroka laku kana nyomo ere andejani goteo ikoroitia na njira yeu kana sione waku njira umwathani Murungu agakorugurira uratura wetete nogwa hinkwendo ndikire bwega uratura wetete nogwa mande kwa mwathani Murungu jakamera dene Isaiah 34 mustari na yojwa kenda mande kwa kambia gutinyo monde jani higo itiaku kana gintu kira ketho kanagia gekareme kinyagetero kwa winya komaka kurora makagwa ankwendo kwera gukebwa kinyoke thina kirora igagwa Murungu agakebia kinya itipairo liwira tirita gwete kothira ekarakarega gucokera mwathani embera nkomenyithia kebwa mirimo we mwere jwaku Murungu ariuga kebia ne kwethira kwena njira yetomoi gotenya moira ndejani ikarembe korokera kana ire ithange kanagia ite kareme kinya magoro jachio nento Murungu agakwirigira nento baba agagokaria nento mwathani agokunekera jawe mwathani agakireria goro riaku jawe Murungu agakireria kerehowe ne umande koja konditana yukuna Isaiah 25 jawe mwathani Murungu agakireria kirimene gekegoro riaku tukoya narwa kwena njale baba ere kale kerwe goro riaku ere kale kerwa kerehowe ikenda kieba na kwithikera bikomba kwebero bulu injale baba tamoroka ekireria goro riaku mondikeria ekireria goro riaku montegeri rietwanira Jesu wa Nazareti kote thina kaire thina ireki cionthe ikebwa kiriogwe ndene rietu la Jesu mithange kwera nayo mandiko ya kenda kwa mustari wa kenda mbi hindi baba kuritwe nibo bagetaga na njira yeu wala bakuri mwathani Murungu ibo bagetaga njira yeu kwa kwena point yaja point yongo igokorwa kumenya na mwathani Murungu no kuka mantune yes kumenya na mwathani Murungu no kuka mantune kiki gatuma mantu jakuja kubwira no kwithira ugwe muntu ura ikagira siasa no kwithira ugwe muntu ura linga campaign yetebui no kwithira ugwe muntu ura thombanagia ogwo temba kweberwa mantu jaja hindi gwo thomba gwo no te thombanagia ogwo menagerwa tukwena ro mwathani Murungu no mbera nkwere mantu gutura kuona jakebwa nagwe nagwo thege mantu jamai rokira no ruchokera mwathani hija ke Murungu wa Israeli soka njerene chiawe ikendo keberwa kieba na kwithikira biumya kereo gwaburu hebera njera ire igora ya Murungu hebera manto ya toma mwathani ikithara nkoro hebera manto ya toma Murungu akonja lyothio hebera manto ya toma Murungu agotega tu akiriki nento kinya kethera atokuraga ne kakwete metho agotegete hebera manto ya tomeka Murungu okirira nento gwa mondikeria ne roga korwa ke mwathani osoke otoria Murungu wa Israeli okaromba geromba le mwake ne atweka yoria ndene yaku okaria mugambo jo mwake jo atweka kionere geke kiri migongo ya ndeguru okauga kiugo ke mwake ekaga kuthikero na kuthikirika ndene rietu la Jesu wa Nazareti
tweka wakoronga mamwathani tweka wakoronga mamorungu anto bantumbo lironga mamwathani anto bagetembe na ronga manjioba bagachanka banjo kendijiro ronga mana mwathani narua anto bakedongo anto baroire anto bakeberecha ronga mamorungu anto bameruta ronga mamwathani bamwanga ndia ronga mamwathani anto bakenya yonde bamegongo inkobwera boronga mamorungu nento keba na kuidikera gekebwe goro yaku wontegerete marimanti wombene wedharaka wombene orentolene wore rietwerera Jesu Nazareti amokera kedari mokanarua amokera kodauka gwaku amokera gokerwa gwaku amokera kodauka gwaku amokera kwarwa kwa merimo amokera gokerwa amokera byama na iriga goro toro bwaku kiabana kuidikira na kabya bwotorone bwaku wena mbese ndio tireja gathiri hondera musala jwa kujwa tonya mwisomweri tegwo unu mbere tego taranda wirite nyomba no mbere tego tegechyo bakodira mbere mweri jothira hoi mwathani morungu arokwigerwa kiao kiabana kwithikira ibegwe kirehowe wakuo karetao sibitare wakuo karetao chemist ndawa chiekiro thingone maratati janda yo yona gwaku muntu okoroka nyombe kunya mugeni kento kyambere kuona indawa yetwenera Jesu Nazareti tene wotora yandene yaku etomo tweka nkombo ndawa chibitare etomo tweka nkombo ya chemist na teka wekete ngogeje ya kwenda yandawa endeli yetwenera Jesu Nazareti kiebana kwithikera ibyebwe no gete kieba inentoriwa ikeja kodira ntabare betao musala jwa kuokeyo tarira welinga budget ya nyombeku welinga budget ya waku no kuga plus ndawa cha mweri jojo yetwenera Jesu Kristo ingo tamuro kyanjare gorore yaku na kugo ntobo ibo kwebere ingo chiona kabandine inge chemo twene jwa getanda nento we chonyu nyagadamo gwanja shotuku ende ntuko ya narua inkwenda kolekeri ororia ate kwena kworo na korerwa kwena kworo na korerwa inentore akeba na kwithikira bikebwa kereo waburu mwathani morungu agatoma orirwe kinya dispensary orirwe kinya chemist orirwe kinya kodhimagerwa o magita no kodhimerwa wetete rietwerera Jesu Nazareti amokera kweberwa mathina amokera kweberwa mathina kwina manto kirundwa mwathani morungu antethia kejo hauamba njeti ya gwaku salary getonya mwiso mweri nugete ndawa ntegereni ndawa ira shida kwekuthira mpongere nentono mwejo kedire kona mbesa kairi wetaramba njeti ya mwana waku wetaramba njeti ya byakuria wetaramba njeti ya kurenti nyomba hoko plus ndawa woi mwathani arogotetera morungu arokwigerwa kia mwathani arakoririkana narua rietwenera Jesu Kristo mande koja kauga mustari jwe komi nanto bare bakori ne mwathani bagasoka bakinye Sayuni bakinaga nankero cia Kenya na Kenya igakara igoro ria mito yao bakage ankero nabagwerwe kwithikira na bieba bikebwa burukerebo kwithikira na bieba bikebwa burukerebyo hiyo no kanya thimu yetu mundikeria hate kwithikira na bieba bikebwa burukere ogwe rustayo jwe kominga yo sokera nanto bara bakori ne mwathani bagasoka bakinye Sayuni bakinaga nankero cia Kenya na Kenya igakara igoro ria mito yao bakage ankero nabagwerwe ne kwethirwa ne kwithikira na bieba bikebwa buru amen yetu Yesu Kristo ukage ankero kanywene gaku ukage rwimbo rwo gucokia nkatho we untegerete no kwitheka igwantu becokia nkatho kanisene kayo gwantu bakiuga mantu amanene kayo gwantu bakiuga iriga bya mwathani kayo gwantu bakiaria mantu amega kayo gwantu bakiaria mantu jama inge hindi wotana ngana koronga mandene Jerusalem ugore mwathani akothithiretie kayo bekojira bya mokorio wi morungu ithia mantu ja tukwena aru inkurekeria inyeje kinya ogwathithirwa jarajaga kugegia nento morungu ikeriga thithirwa jarajaga kugegia thithirwa jarajaga komakia thithirwa jarajaga toma ogo ina rwimbo rwa nkatho nene rietura Jesu Kristo nene rietura Jesu Kristo nene rietura Jesu Kristo guteke gigatuma kiwe kithugi gakuthukia guteke gigatuma kiwe gikithuku gigakwinainia nene rietura Jesu Kristo inkwenda turomba na ugwe we wina thina
inkwenda turomba na ugwe wewe na kwithikira inkwenda turomba na ugwe woturago inyekirite ndendo mpema tuja kuno ndikerie hauge TV sauti le kuma medikerie ndene rietora Yesu ndio minshi anto thimwira umba gonchwane mbere turomba thimwira umba gonchwane ona mpwe mbere turomba ni 07 12 057 738 0712 057 738 chokera mwiso 0712 057 738 eune ombo nchwaneo mbeta Reverend Mawira ukambona keberechia antwaro ura gwetawa mborogiti okinya ukangia witete baro kula mojojone au okinya petrol station ya mojojone kabali ni anini au ndenjara right hand au ni otonya yoke ya kanisene na tusema neno letu la Yesu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ibwega inentobo antu kwena ro mwathani ikwethera kebana kwithikira bikebwe guretu murungu twebere mithango turakurukirite tega ndombeje atura kunywa ndawa mwathani tega muntu uyu urari nana bategukira mwathani murungu tega inya muritojo enekete ngirendiawe mwankaga nembio yongwe gwetana mbere tukwena ro nkurekere mureko kumbana inkwaria kuthauka murungu wakwa inkwaria kuthauka mutura moyo inkwaria kwarwo kwa mirimo Jehova barabara bakomerwa ni irundu yambe yakoba gwatotae yambe yakoba ngaikia yasoka byabagithia thiri yasoka byabainyeria rietwenera Yesu Kristo wa Nazareti nimetangaza wakafunguliwe nimetangaza wakakombolewe nimetangaza uponyaji wao nimetangaza kuwekwa huru katika jina la Yesu. Wewe na methange kwa mugongo wewe na thina cia mutwe wewe keri kinya kansa wewe keri ichi pylori wewe keri kulemerwa wewe keri kwaga inya wewe keri oma bwankaro rietwenera Yesu Kristo ndekurekeria kerundo mutheru egura nyombe uri untegete kana uri antware uri undaitheretie ndauga kuma na arua eje amukira kuthauka jeranda amukira kuthauka rietwenera Yesu Kristo inkwaria kuthauka gwaku karegi otemethange ko kairi karwetha amukira gukira inkwaria kwa amukira gukira rukira na arua rietwera Yesu wetete kanisa na wetete semania mwathani murungu tirimana na nchio bantu kwena arua inkwaria kethari mogiako ndorokasi amukira inya rietwenera Yesu wewe na kulemerwa amukira kumbana na arua wewe na kuinyereka amukira kwa amukira byaba amukira kuthauka gwaku amukira kwarwa kwa merimo amukira kwina rwimbo rwa nkatho amukira kuona mantu amega metho jaku ja kerundune reka jakathauke gebana kwithikira reka biebu turone bwaku gebana kwithikira reka biumagarekerewe otura gutarania otura kuthogania otura inyerekete enderi etwenera Jehova nimetangaza siku ya leo ukombolewe katika jina la Yesu nimetangaza siku ya leo upate nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo chenye kimekukalia nimekivunja vunja siku ya leo. Oh my Father, kila gikuinyagira kwa kwebere kila gikwangaikage na rwige otige kila gigukagira ikerekane nawe kila gitumike gwige kwebere rietwenera Yesu Kristo. Wacha mandui wako siku ya leo wafanyike mandui wa Bwana ando baku batweke ando bamwathani rietwenera Yesu Kristo achore baku bama balotweka achore bamwathani gwatano yaku na nto benu erosokanerwa kaire ndene rietola Jehova biria byanyaganyagerwe mwathani arokothuraneria bikamberia kuletwa kerewe rietwenera Yesu Kristo wa Nazareti murungu arokothuraneria kaire mwathani arogocokaneria mwathani arogokaria inkwigwa mugambo yokombera wewe na kironda wa mukire kwora rietwenera Yesu wa Nazareti weri wena stomach asas otomba gwete nyote na gantu gakoroma inyoke isafari wenayo inento bagwa kana gone keu rietwenera Yesu Kristo ndekurekeria yoria etantara kwora riumegoro ke mwathani lesokere tonye ndeneku okamukire kworwa okamukire kworwa amukira kworwa amukira kworwa amukira kworwa amukira gukira wengo geku yathirire na nwendage na mbeche ikeja
maya ende otombago mesokia mwankere nama orainga ngoge kana wetete inakoinga inantote okera rietwene rya Jesu amokera gosokanira amokera gokera amokera kotherema amokera kwarama amokera gokerwa amokera itharimo amokera byaku bira bitaetwa inkoma birotaekwa etekomakania neonenene bwekobire ende neromba rĩakwa tukoyanarwa egoro rĩaku wamokera byama wamokera iriga amokera kothaũka amokera bira ũtunyenwe amokera bira binyagetwe amokera bira biumaretwe biamberia kothoranwa biume kinya Rwanda bieje egoro rĩaku rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ibwega Mwathani Mũrungu wetu wa Isaka na Jakubu kirundu wako mũtheru arobatongeria Mwathani Mũrungu ekĩro wagĩte inya baba tongeria yote na wĩrĩgĩro Mũrungu ũyũ ũkĩra kwatĩta kanisene narua nentuwa mantore na John Korone yawe Jesu nkomuretera mugate jwa kuthaũka nene rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo kĩabana kwithikĩra yume Korone ciantu baku egwe Mũrungu wa Isaka na Jakubu nimeachilia hiyo neema juu yao nimeachilia hiyo neema juu yao Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana, ewe ni Mungu mkuu, unastahili kuinuliwa, wastahili kupewa sifa, hakuna mwingine kama Bwana. Kumbuka hii mikutano ila Mwathani Rugongo rikana kanisa mbetete rikana kanisa Muntegeria tete rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo Mwathani mũtũra moyo kanisa nyira wanatuthari mubageto narua Mũrungu ikobaririkana rokero na Mũrungu wakwa reko kabaririkane Ngai bakunekera Mwathani rikane nyamesemanio ila twene ontirimiti kiumia ketu etete Mwathani kumara misimo kantu kwe kiumia Mwathani mũtũra moyo dene Sayuni ntirimiti Mũrungu merikane Jesu muthikerio oyo onege osokeria kiama Muntegeria oyo onege Mwathani Mũrungu nkatho na rwembo rwa mwanya ntene yawe dene rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ibwega nento wa ibanda ibwega ipastoro gasema nenwe ibwega ikirori kiro gatirima nakyo ibwega ni apostolo gasema nenwe ibwega ifadhoro gasema nenwe ibwega imotomerio wako gasema nenwe Methodist Jesu kuthari makune mantu amega Mũrungu aratoma kiama gyaku narua gekonekana nyombera wetete Mwathani aratoma ntu kwenarua kuthauka gwaku kuonore Mũrungu aratoma ntu kwenarua egore akurithira mantu amega tene rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo. Ibwegethe wa kĩgongwana kĩa thĩrĩ ibwegethe wa kĩgongwana gĩkĩega ibwegethe wa kĩgongwana kĩinya ibwegethe mũkinyanĩri wa mantu njĩra manene ibwega mũthondeki wa njĩra yetomo Mwathani ibwega mũcicithia wa ithima bia ndũnje Rwanda ibwega mũthaũri wa baba theki ibwega mũri wa mĩrimũ ĩrĩa mĩnene na mĩnini ibwega mũkĩria wa nkethebe ibwega mũtharimani mũtũtongerio mũnene ibwega Jesu nento boinyeku ibwega nento wa country yetu ya Kenya kumika nyere ciaku Mũrungu muthamaki yonde kumika kiriogwe ndi kwebe magamba kwebe Mwathani uragani kwebe Mũrungu mothuku ndene rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wanasai mutura moyo ngairo turaga no turigirite ndene tura Jesu twalomba gwĩtĩkia no cokia nkatho sema amen. Yes tusemane kanisene kibere chiara ndainya ciongwa nketha ndi kanisene tusemanie ndene rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo no gacererwa ibange na withare wite kanisene yaku antu au witaga na Mwathani akutharima na kinya kiri ageni baba kumbete beje tenko batharima kubalombera gukinya bwega rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani arogotoria ntuko ya Jumatano niombethagira ndege Karone na ntuko ya Juma na weje kureo kanisene ya Kiberechia wakwenda kumbona twaraniria Jumatano na ntuko ya Juma. Mwathani Mũrungu arogweka bwega na gukunikira rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tharimwa. Shalom, shalom, shalom.